Artlist.io. Man kunne nærmest mærke det kollektive forløsende suk her på stadion. De kvæste AB, de Gladsaxe med 4-0. De spiller i anden division, det var forventet. Jeg havde ikke i min vildeste fantasi regnet med, at de ville score 4 mål mod AC Horsens. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Dødbolden her. Klogt lige at tage luft ind. Det kan gå hen og blive meget afgørende, hvad det her det ender med. Ind omkring tæt på. Og den går altså i mål for gæsterne. 3-2 står det lige pludselig her i dommerens tillægstid. Sebastian Avancini gør det til 3-2 for Hvidovre. Hans første mål. Rigtig flot hættet den ind. Sebastian Avancini. Det må man bare sige. Kommer ind foran Thomas Santos og så... Artlist.io. All this doubt around me, damn it, look, I got it right. Don't you try to hit me, now you live a petty life. All those nights I laid awake, I pray for better life. Now I wake up with a baddie like I said I might. This a better life, you never tried, I bet it right. This a better life, you never tried, I bet it right. You been stuck just where you at because you never tried. Music licensing reimagined. Yeah, I just took a chance and yeah, let me write. Look, I just took a chance and yeah, I rolled the dice. Yeah, women, I'll be bad because the vocal's nice.